Kavindanika umo wa mikalile huende kwikumbila ndi ya Kenya ateti ni maendeye kwitetia maiweta kana umo wetetwe ni kauwa ndi syanza na kana ndi yonde ni yukumbelitwe ni ngalama yiulu ya mikalile. Enena kichathini cha kunenganiliu maskulu ni alame isioni sya Kalamba kaunti ya Makueni. Mutongoi wa chama cha UDA James Mbaluka ni waweta kana umo wa thayu ndwaile kulikwa uteti. Ingeiweta kana Musumbi William Ruto ni wiki ite mivango myailu ya kukitana na nza na kwa ilia thayu wa NND. Ken Mulinge nukwelesi. Nyesio kutinga nani kama elimu. Gila siawoza kono mdibetelo ba. Komi. Na inayo banu kete umudhika. Ikwatia. Kama ufanye kukuya kiu. Kwa umusubi imwe meno. Asante sana. Wacha no kwisaisila babe kindwenda. Noseleke. Point ile ngingwenda onena. Ni about cost of living. Andu matiki disie ngalama ya maisha ta politics siambi ye ba Kenya. Nyelugo, I want to agree, cost of living has gone up. But the truth is, the cost of living is going up everywhere in the world. Everywhere you go to German, you go where everybody is talking about cost of living. Kila mahali watu wanasema gharama ya maisha imepanda. Haijapanda Kenya peke yake. Haijapanda kwa sababu William Ruto ndio rais. Imepanda kwa sababu ambazo zinajulikana. Kwanza, the whole world is recovering from the COVID pandemic. Effects ya COVID, ila tunainasio, this is the time we are feeling it. Tena nomene kala nomba, ni mwisiu, mke wakuna kwenda kazini, mkae kwa nyumba, kama ufanyi kazi, what do you expect? Low production. Sijui kama tumeelewana. So, hiyo ni sababu moja ambayo imepandisha gharama ya maisha. Sababu ya pili ambayo imepandisha gharama ya maisha ni vita kati ya Ukraine and Russia. Na hao watu wako na shida. They control what we call the grain. The grain ni mahindi, mchele na vitu ya aina hiyo. Also they control mafuta. Na saa hizi siasa ya dunia imeenda kwa chakula na kwa mafuta. And Russia wants to send a message. Mtoke kuingililia vita yetu na Russia na Ukraine, ndio na sisi turuhusu mafuta iuzwe. Na sisi turuhusu mchele iuzwe. Kungi ni kana Syiko sya asyai na muno makava Kauntini ya Masaku kwikumbilwa ni wingi wa mesilya na akili kuvuvuanika nisyiendee kwongeleka kwa kilungu kinene undu uuwetwa ta umanite na ngalama yiulu ya mikalile. Oni kwianana na ovisaa ula ungamiite maundu ma syana va ukamba wa Masaku muwandu Emily Kimanzi otono mwandu kwitu Daniel Mwongela ukwelesya. Ovisaa munene wa maundu ma syana ukamba wa Masaku Emily Kimanzi elesekana Syiko sya asyai na muno Amwaitu kwikumbilwa ni depression na kuvuvuanika kiliko nisyiendee na kwongeleka muno na syana mbingi kutiwa itena asyai sya nondo wa hard economic times undu uchumi tuiwa wende pena you cases a new development ya mothers me ukwatwa ni depression with their kibetikie in their right mind. Na what is not correct angi me believe ni kuowa. Na wa makulia kana ni matwa iwe sibitali withia mome asya walienda kwa muganga wao maundu tasu. Nikituminiki walajuenda andu kuma mesiene ila kwena Syiko taisu kubabika sya sibitalini wandu bautumeanzia ingi itailite nikene matone ukwata utao na uiti ula wailite. Kila tuenda kwa asya nikana times are hard for everybody. Kwa umundu aikiona ta weweka ketha kumusende na wea tuumianisye ya tuumianisye things will be okay na families isu kindu kipia twenda kikatiwe mundu umwe. This is a family problem.
tukikuivyo ndeke thabe mundu within our family whose mental state ndi sawa tuose ivyo nde tuose tamuyo tumutwae sivitali na ketha ni ndawa tuhakikishe ni wanywa ndawa ni kana mundu ucio abwe because ni tuisi andu asu ni mavoana maitha mesawa because those issues now ni siambie either so much with akibetikiyeelewa kwina nondu maybe musende wiani mathina asu ma depression na pia kwina counseling psychiatrist via level 5 Machakos level 5 hospital aiku amande atethewe kuna counseling na watakuwa sawa. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kwa ofisini wa maundu ma syana musini wa Masaku.